Ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mangirwar ka man iti sako dita, Jumer Lakay. Ay nawaw, anwam ti sakaw. Pangikarga ak kadagiti mureng tayo asaanen ang mausar. Ibasuram ka day, Wilma bakay. Ay katwan na. Asino mo lang ay timangusar kadagita. Supay apasalsali dito'y balay. Sa bagay mo't kitya. Dagiti daan abadom ngay, nangidulinam. Aday ti kabinet ko. Isakok mo't laang dagijay, tapno masukatan. Di mo mo lang mausar dagita abadaw. Wan bakay. Aywan gayam, dumagas kantuman iti ayan ni Mari Ilsay inton madamdama. Apay ijay. Alaam ti order ko apadyama kan kuana. Nabayadan nang. Alak lang. Wen, nabayadan ng dayjay. Alaam laam. Sa dino ti papanam, Ginny Line. Iti ayan da Madam Cecil, Auntie Wilma. Ay nawaw, apay ijay. Anya ti aramidam iti ayan da Cecil. Ay katkas iti sigud tangdanan dakmanen nga agdalos, ante. Kasta ka day. Wen, ante. Aywan gayam, kaano-ano waya ka ngay. Adda ka di ipaaramid mo mat kanyak, ante. Awan mo't kit day. At dalaited kuken ka. Anya ngay day jay, ante. No nawayakan to inton bigat, mapan ka ijay balay, tamapan mo alaan. Saan ko nga ibaga no anya? Makitam tulatan no anya. Okay, ante. Alas 12 tulatan, numapan ka ijay balay. Taadda papanak inton bigat, iti agsapa. Anyat oras dita, ulen, lakay. Agalas 12 bagay. Apay ka day. Ay nawaw, agalas 12 mat gaya man. Apay kumano alas 12. Mapanak iti ayan da Auntie Wilma, lakay. Adda kanukat itad na kanyak. Ay no, anya man ang titid na kin ka. Diyak amo alakay. Di na matimbaga no anya. Basta ti kunana, makitak to kano no anya dayjay. Amangan mo't no basura man ang titid na. Saan mat siguro lakay? Si kakit di mat. No maminsan mo't nga minantem, matapobre mo tamaysa. Mapanaklat ta, tapno awan maibagbaga na lakay. Sapay lang kumaa, tasan a basura titid na. Tapno saan asayang ti panog mo. Adda akon, Auntie Wilma. Apay anala daw ka, etay pa'y ngururayan ka. Ay kwa, adda pa'y ngamin inaramid ko, ante. Day tatitid kuken ka. Ay nawaw, amin daytoy nakasako, ante. Nagadumat tan. Anya nga itilinaon daytoy asakaw. Alaam amain, lup-lupot, kanada na inayon a make-up. Make up? Para ken ka, tapno pumintas ka man, magturay basitlaan. Agyaman na klaunay, Auntie Wilma. Awan anyaman na. Sige, bagkatumunda kita, tapno saan apasalsali dito'y balay. Ay, uwan, ante. Kat agyaman akmanan. Bagkatumaw, tagawid ka mutan. Awan oras ko ang makisarsarita ken ka, tadda pa'y napatag nga ramitan. Nasalaw ko ni Ginny Lynn, akan nakam di tadalan itay bakay. Ay una yan, naranaan na pa'y laeng aming. Binagkat na witin sa ako magamit tayo. Ay kwalakay, intad ko kan na. Ay nawaw, apay nga intin mo pa'y laang kit daanin dagijay. Ti ko nam kanyak kit maibasura. Ngam apay nga'y akasta. Ibasurak ko ma, ngam kayat nakanumot nga laen. Pudno ka diti bagbagam. Na, iti anya aga po ko mga agulbudaken ka. Dinawat na, iso nga intad ko latan Am-am kan Wilma. Nalaing ka nga agulbaw, tabno si Kati Hustaw. No saan ka mamati kanyak? Mapan ka iti ayan da Ginny Lane. Isaw ti saludso daw.
Saan nakasapulan? Di mo malaghayam kayat. Nagadupay lang nga ibagbagam kanyak. Uy, ato nakababain mo't no aramidin manantikas itinarabid mo katakwada iding. Ure ang mumasahanin ang mabalin ang mausar. Itid mulat ta katakwada. Anya klase ti kapanunutan ti kasta. Anya ngay daytoy, Jeneline, bakit? Make up day ta ulen lakay. Ay nao. Ano mo dagitoy? Kat saan kamot nga ag-make up? Ay kwa. Inted ni Auntie Wilma para kanu kanyak. Tapno pumintasak kanu lakay. Anya? Agpaisuro aktuman ka ni Mari Mabel no kasano nga usarak dagita lakay. Dagitoy nabati ngay. Lupot sa hamot amin ay. Wen lakay. Masapol lang apilyon tayo takas la pagpigadan mo ti daduma. Ay oo na yun, Antim. Pagbasbasurahan na matanda tao. Adapay siguro mo't ati mabalin ang mausar di talakay. Pilyon tayo latan. Kita ka man daytoy, bakit? Namantsaan pa'y. Oh, No saan tayo nga isuot, aramidak latan a pagpigadan lakay. dayta ti jacket kin Antim gay. Gapot a pobre tayo. Kasta taramidan na. Mata pobre dayta nga Antim. Naimbag amalam mo, Mari Mabel. Kastamit kan ka, Mari Jeneline. Anya ti masapol mo? Ay kwa, imayak taag paisuro ak kumaman ken ka, Mare. Anya ti isurok kan. Ay kwa, kasano nga ta ang mausar dagitoy, Mare. Atoy, kita Ay, ano? wow. Make up mo. Nangalaam ngay kadagitan. Intad ni Auntie Wilma kanyak, Mare. Usar ka no tapno pumintasak basit. Ah? Ay, mabit man laang Mare. Apay, Mare? Timangkan mo ti daduma. Ni, apay ngay. Saan pa'y mat ang nag-expire, Mare? Isumit lagayam nga inted na kan ka, Ni, anya tiket mo asawan, Mare? Saan pa'y nga expired? Ang timangkanan dagito'y Mare. Saanin ang mabalin ang mausar? Oh, kita am ti lipstick nga inted na kan ka. Delikado no usaram pa'y laang. Ibasura mo dagitoy, bakit? Ay, nasaan lakay? Sayang! Apay masayangan ka. Kat saan mo tan mabalin ang maisuot dagita? Ayan nga, itidaduma. Aday Jerwar, in-offer ko ta mailaba. Basit laang timayak. Ay, kunaklakit din no yung basura mon. Saan mo't kidi Bay amlaang dagiti saan ang mausar dita, taaramidak a pagpigadan tayo, lakay. Una yun ay ati kasasaad tayo. Ti make up nga inted na Antim ngay. Di mun samot inyawid. In basura kun alakay. Imbasuram. Apay mo. Wen tatimangken kanumeten ko na ni Mari Mabel. Delikado kanu no ipilit ko nga usaran. Makitam day tang aramid na Antim. Awan ti konsensya na. Bakit? Diyak man magustuhan ti aramid ti asawa yo, Tata Jomer. Apay ni Wilma. Nakitak ti make up nga inted na kan Mari Jeneline. Saan mo tan ang mabalin ang mausar, Tata? Inted ko lang. Wen, Tata. Apay ka di? Tinaibaga na kanya kit dinawat ka no ni Jeneline. Inted na kanu, Tata. Apay matakas di tar aramiden na iti kaanakan na. Pagbalinan na mutin a basuraan ti balay da Mari Jeneline. Talaga ang maditi ugali dahi di ababaya. Sa pinukasarsarita kit agkalintigan pa'y lag. Bagbagaan nyo, Tata. Saan aga po ta mamirmiraot da Jeneline? Katkas jay mutin ti aramiden na. Kaanakan na pa'y mut day jay. Inton sumaranaw. No amom asan ang mausar. Ibasuram latan bakit? Apay akas tama na ang Jomer. Anya, tinaknakan mo. Nakita ni Mabel akalugaran tayo ti inted mo a make up ken Jeneline akanakam. Kay? Maday tirik na na. Apay. Anya ti inistorya day ja a Jeneline kan kaya. Nakita na nga ron ti make up. Awan mo't imbaga ka nag-istorya ni Jeneline kinkwana. Nakar-artike di dagita tao. Ay, nawaw. Isoda lang nga rodan tinaikan. Kastada pa'y lag. Isoda tinariray. Ungrateful dagita tao. Kasano ko mga agyaman dakin kakit basura bitit itid mo kadakwada. Saan a basura dagijay anya?
No amuda nga idiskartyan, mabalin pa'y dagijay. Di ka man. Nakitak dagitintid mo. Iso nga amok a basura dayjay. Di kalatan mangmangtid iti anyaman kadakwada. Nakababain bakit? Nakababain launa yan! Ay na, kamaudyanan na lakay. Kompleto matlang ang tigamit tayo dito'y balay. Wan nga rod bakit? Saan kan amarigatan nga aglaba? Tada ti washing machine tayo. Ref lang ang tikurang lakay. Gumatang tanto bakit? At dapay na bati iti kwarta tayo? At dapay bakit? Sobra tayo jay. Sige, ag-canvas tanto nga rod tagumatang tayo mat iti ref lakay. Kasapulan tayo ti ref, nang runa ita tanagbara ti panawan. Naku nampay bakit? Gumatang akto. Tapno saan amasapul a gumatgatang tayo iti ice alako ti karuba. Aywan alakay, no addanton ref tayo, siya kun ti agaramid iti ice. Nakitak dagiti appliances nga in-deliver da iti balay mare. Wen mare, kinumpleto men tapno saan kami amarigatan. Dakkel at talaga tinaglakwan nyo anya, mare. Sakto lang mat mare. Nasungbatan mo't lang ang dagiti kararag mo, mare. Wen nga rod mare, manu atawan mat adinaw dawat ko dayto iti apo. Amangan mo't no malipatan na kon, tagdamatan kwartayo. Asensado kayon, mare. Ay nawaw, sa anak akastanya. Ayun, gayam. Pudno ka di tinadamag ko? Gatangin nyo ti baboy ni Nana Mercy? Wen mare, Agpapaskan kayo? wen mare, amumat gaya man. Isu kumakat ti umay ko ibagakin ka. Ah? Nadamag mo ka di bakit? Tiyan niya, lakay. Chimambang ano da ginilin akanakam. Amukon da ita. Nakadamagan may. Kadagiti kalugaran tayo Isumot ti pagsasaritaan da. Nagbunga mo't laang dagiti sakripisyo da nga agasawa. Anya kumangay ti bibiyang ko dita. Ay nawa. Apay napudot ti ulong kit ibagbakak lang may. No bimak nang da, kat bimak nang da. Anya kumaita, sa anak mo't nga apektado. Uncle, agpapasukin kami intun Sabado. Di tabalayaw? Wen uncle, umay kayo to Talaga nga sinsado ti biyagyo ita. Sakto lang. Bilibak launay kan kakanakan. Dakkel ti nagbaliwan ti biyagyaw, sipot chimmambakaw. Nasyan laki dito na maraswa kada kami, uncle. No nasaya at kin nagagit ka tao. Talaga mabindisunan ka. Dumagas kayo pa balay, tagkapi tayo, uncle. Ayun kayat ko da ita kanakan. Apay nga italang anagawid ka si ka Jumer. Di ba ka sakitain da ginilin kin ulin? Ay nawaw, anya tinaramid mo jay. Nakikapiak lang. Na, awan mo't babain mo anya, tanapan kay jay. Sa anak amapan, no sa andak nga inayaban ni ulin, anya. Awan babain mo amap-mapan ijay. No. Apay ko mga agbayin na kanakwada, kat awan mo tidakas nga aramidag bakit. Si kalayang mo tidakas kanakwada iti. Na, Anya nga iti rupa mga isarang mo ita, ta nagprogreso mo tintibiyag da. Tawon gayam, agpapaskan da no Sabado, kat imbitado ta, iso amapanta. naimbag man, tanakaumay kayo, Nana Wilma. Ay katwan takaanak mo ti agpapaskan. Dakkel tinagbaliwan ti biyagdaan niya, Nana. Ay, sana masapul nga ibagam, tamakit-kitak mo. Ay, nawaw, apay akas tamot ti panagsasauyo, Nana. Ibagbagak laeng mo. Kom-kompormi mga may ti ibagbagam si Kamabail. Sana kabulsag, tapno saan ko makita nagprogreso ti biyagdaan niya. Alawanan, Nana. Da kayon ti husto, siya kun kayan ti bidot. Ay agtal na ka man nga may, di ka sumanaw dita. Wala na, agulima ka kun. Nay, adda kayo matgaya, Mari Mabel, Auntie Wilma. Agdiretso kayo iti kusina, tagkapi kayo pay. Sige lang, kaanakan.
Adda kamuti dyan, te. Agmerienda kayo pa'y, ta saan pa'y analuto ti makan. Agawit kayo ka din, ante. Wan, tapno saan kami amarabyan. Ay, kat alaan nyo nga ro daytoy ante, oh. Ay nawaw, anya tilinaon day ta supaw. Karne, ante. Nangisuputak, iti para kada kayo ka ni Uncle Jomar. Ay nawaw, sanun ka anakan, nakababain mo't kada kayo. Da kayo kit di mo't, ante. Alaan nyo kit din. Para kada kayo at talaga daytoy, ante. Ha? Di kay madanagan, tapuro karni daytoy, ante. Saan atulto lang? Ay, agyaman akunay akaanakan. Isupay nga isang paumikin ni Uncle yu itinateng asidaan may. Makitam day tabakay. Inikan na kapay tika na kami tikarne. Wan nga rud lakay. Uray dakas ka kadakwaday day. Kit nasaya at dalat takadata. Amok day ta lakay. Nudaddo masiguro at tao. Ang mga nuginura dakan. Ay, kasta unay tibain ko kadakwada itay lakay. Normal lang agbayin ka. Tadakit nga ron ti basol mo. Ngamsapay lakuma, tabaliwa mong tikas dyan ko galim. Wan lakay. Saanen ang maulit pa'y. Agbaling ka na sayaat. San lang akada jinilin kin ulin. Nudikit amin at tao. Tadi mo amaw no anya ti masakbayan ditong galmaysa. Wan lakay. Libre laeng tagbalin anasaya at bakit? Iso akanayon tayo kumaapilyan ti agbalin anasaya at kadagiti kakabagyan tayo. Kan iti sabali mo't lang at tao. Pobre daman, wenno bak nang da. Nawatam. Ay, nawaw! Saan aga po taadan ka kat iruruman mo matan ti padam a tao? Baknang daman kan saan? Pilyam lata kuma ti agbalin a naimbag kadakwada. Iti kasta, awan to ti pagsakitan tinakamdakan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.